Thailand le Cambodia lam kai te ni chu gamgi ki ka ki buina a ki gal na hlon su thip na ding in tu le tu hin Malaysia muna chamna a na ding in ki ho na ana nei hloni na hi chi ki ho na hi Malaysia Prime Minister Anwar Ibrahim a in mun administrative capital ana nei hloni na hi akiti chule meeting hi PM Anwar Ibrahim hi ASEAN Regional Bloc chair hi na ala in meeting ana host in hi chigam te ni hi hapta masa kipat border han gamgi 817 kilometer sau chungchang buina anei hlon ji chu hata ki kap tu na ana nei hlon a hi ati chule athi among akisu kha ijan ham ana ta na hi US President Donald Trump in Scotland kipat report ho kom aseina chikap tu na akizoma le alang tu gial trade agreement kinading Washington in ki suspended ding a hi ati chule aman Malaysia talks chi tha pi chu aphalam ahung ding kinep na anei dan jong ana phong do akini na hi tu masanga go na sata zu ji henglep gam kai adi tipai mu road lampi mun tam ta mun chimin asu sit ho tu chana gari thleimat theilowa chu gial kho na nei ta in zan hi 57 henglep MLA pulet jamang hoki panla na in DC Charachanpur Darun Kumar SP Charachanpur Prakhar Pande SDO henglep TH Mangmin Thangang Tele henglep subdivision chief association lamkai ho zawnan mi point modang dang hon amun ta vet na ananei uvina hi official team ho chun Charachanpur tipai mu road di khaujim chan apha ovin khochom choma gan theina to ho kimu pi in ha sat na su thlap na ding point mo ho asei khom ovina hi akiti MLA pu lam kainan official team hon lam pi sim na mo pu BIPL company project manager le official dang jong meeting anei pi ovin tipai mu road lampi munchimin asu sit josi hapta khat sunga asim chai diuvin seitha na ananei uvina hi chule tu masanga guzu ji thilsi tamta anahlun na tuila area all phaisat bungkot thanjang le tuila phai hojong ground assessment bolvin hi mabana itabong panpina theiding hamti ahin vet suidiu jong hi ati tu chung khosit ji buina in ahlun khum ho ne ding anchang tu ni chan ge in henglem MLA panla na in bek jathum ahom do tawvin mabana sot lawa bek jakhat ahop ki ding wa hi tu chung buina in ato kha na zo si koima donse lawa che koilo ding district administration le SDO to pangkhom apoi mo izakai buipi hijing ding a hi dan henglep MLA pulet jamang hoki min anasei na hi United Koki National Army UK ne akon nampi movement chungchanga head dia UK ne in thupu na hin nei chu a hi le inampi hi idin diu I hlu diu thulu na achai na khat thu hi dia tu lai ta hi center hi han state sarkar in sakhi thang ve na vet layu hin organization in anoya ho hi nammi pi te head ding in thupu na hin kine ye free movement kiti melmate hi han ho ki hi le chi sa na dia give and take policy imacha epom lo diu hi aji chu chiang khom theile kiloi khom thei hi ta po ve cessation of hostility him kham hi mi pi le lam kai ho in nam pi ki vai hom na tum mu ka asia kinom loading gam tum I mu ka asiova nu naw chapong le nu mai dim lowa that teu chu ki kap jing diu hi chamna na dia ki vai hom na tum idalova chuzo ting him kham ki sei panding hi ipi ki loi khom na koi organization hele nam mi pi lunglam interest lowa thilbol na tong le thutan na asim loading hi aji chu hi chigal hi zote angai ji
asuboi chu Myanmar gel hla ki gela nam mi ten ki gel jing ding a hi su le non su jong sei khan phat na hi tapun sarkarin hom khan gu jong le organization in nam pi ki vai hom na gam tum a kho dan ki via nam na tong di chu ki din pi ding nam pi sei lep chu ki diem lo ding a hi ki vai hom na tum dal I hiovin ne le cha ki su tu mu hitin jingla thaya ki in chon do na dia nam mi pi gut sa I hi na diwa thupi masa I ki pi wa hi consultative meeting hi han awareness program hi jong le atam na thei pe na go ni na phai nam mi te ki til kho na din a hin sarkar pressure ji a meeting gun ki ti ho a ki het do le lam kai in thim mo a ki pu ding a hi nam gal sunga activity so zo si gam kai ki khen na talo din nam mi te het sa na a ki ne ye nam gal la ya ipu I pawin a bol lo dia an sei ho atha bia zui dia het sa a hi nam isu a last decision la na hi ki loi khom na ho ki ho to siala final hiding a hi aji chu khat leni interest chu nam pi ki pal na thei a hi nam pi adia sarkar in guntum anei masanga election politics a mi lung hol loading akimat do le achan wang sit na aman mo aki pu ding a hi nam pi dam na dia thu phon ho hi nam pi sentiment ki via izui chi diwa phon do na ki nei a hin nam dam na din mol so che o hiti Department of Information UK ne Manipur thinglang mun chom choma joint operation anaki bol na achun May thal zakhat le som nga le nga May chang 1600 IED bomb 39 le hand grenade 13 anaki mando ina hi hichia ki mando mancha ho chu charachanpur phrelzol kangpu pi chandil le tingnopal district a ginmo na lai ho a joint team Manipur police Assam rifle Army le CAPF ki tho khom na a ki bol a hi tin DGP office a ki pat thu su chun a sei na hi mancha ki mando 155 ho chu a hi le 8 AKS 2 insas 1 SLR 1 sniper rifle 1 M4 rifle 2303 rifle 4 carbine 1412 bore rifle 89mm pistol 1.22 rifle 1 grenade launcher 5 single barrel rifle 5 ASBBL 1 ASB bolt action rifle 14 country made pistol 1 shotgun 4 lethot 21 single bore 3 Muzal loaded rifle 31 pumpi 1 grenade launcher 8 double barrel 13 single barrel a hi akiti chule mancha apo ke theile adang ki man ho chu 1600 assorted round of ammunition 39 IEDs 13 hand grenade 14 binocular 15 communication set and 1 telescope ahi akiti lamka khupi sunga khamna theipu mini manin anu minahi achi sa July 25 2025 ni kho in Manipur Police 10 Charachanpur District Beihing PS Hope sunga sekian khuwa kipat pasal ni khamna thei to anamanu vinahi khamna thei to mana te ni chu Peter Hokip akum som thum la thum thado veng singat Sisipur district a hi akiti hlun khulal Hokip akum som ni la thum changlei veng molnom village Charachanpur district a hi hlonin a hi amania ki panin savon bom zakhat le som nga le guma kithung khamna thei brown sugar police on anamanu vinahi akiti Thailand in Phu Makiu area ki kap tu na a
thi na tu Cambodian sipai som le ni thilong chu Sangam border checkpoint Thai province muna Sunday ni kho chun pi do na ananei ta na hi Sunday ni kho chan chun Thailand le Cambodia ki ka tu na ni kho li an hling tan lang khana alang tu gela ceasefire ding anup chi hlon dan report chun ana sei na hi